Umunsi uca aninga mu masaha ya saa kenda n'igice z'ijoro nibwo drone zaje zitera ibisasu bikabije mu muhana w'Igakenke, aho ni muri Minembwe, ni muri teritware ya Fizi, aho ni muri Sud Kivu cyangwa se Kivu y'Amajepfo. Drone rero zaje saa kenda z'ijoro, ntabwo ari imwe, ntabwo ari zibiri, ntabwo ari zitatu. Drone zirarasa. Ubushize bakoresha 12 ariko uyu munsi ni ukuvuga ngo bakoresheje drone 7 ziri hejuru y'abaturage, hejuru y'abasivili, hejuru y'inzirakarengane. Imwe igatera ikompora, indi igatera irindi, kompora ku rindi. Murumva namwe icyabereye aho hantu. Uyu munsi abantu biriwe badatekanye, abantu biriwe mu kiborogo, abantu biriwe ibitekerezo byabo byiriwe bijagaraye, ndetse hariho bamwe mu banyamurenge, mu bakecuru cyangwa se abamama bakuze bagize pressure, babashe kujanwa mu bitaro kubera ikibazo cy'umurenge, ikibazo cy'abanyamurenge. Saho gusa byarekeye, drone zarashe kugeza mu gitondo, kugeza ku manywa. Ntituzatega amajosi ngo batemere, tugomba gupfa kugira ngo abandi babeho. Nshuti bakunzi mudukurikira mwese hirya no hino ku isi, bakunzi ba TNG TV, turabasuhuje kandi tubaha ikaze. Uyu munsi ni niyinga itariki 8 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2026. Reka tubagezeho amakuru y'uyu munsi. Reka tugende nanone mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, iwabo w'abanyamurenge, umurenge iwabo w'intwari zanze ko iwabo henduka matongo arizo zatwirwaneho. Uyu munsi haraye habaye imirwano, amakuru mwagiye muyakurikirana ku mbuga zitandukanye, kuri WhatsApp, YouTube ndetse n'ahandi. Ijoro ry'uyu munsi buca aninga mu masaha ya saa kenda n'igice z'ijoro nibwo drone zaje zitera ibisasu bikabije mu muhana w'Igakenke, aho ni muri Minembwe, ni muri teritware ya Fizi, aho ni muri Sud Kivu cyangwa se Kivu y'Amajepfo. Reka tubanze tubibutse yuko muri weekend ishize kuwa gatandatu nka none, nk'ejo harayashize nanone habaye ibyo bitero, nibwo drone zaje zigera ku 12 ziriko zitera ibisasu bikabije hariya mu Minembwe muri centre. Icumweru umunsi cyari gishize, ijoro ryo kuwa gatandatu buca uyu munsi niyinga, nibwo drone zongeye kuza. Abantu baryamye bakunze mudukurikiye mubyumve neza. Saa kenda z'ijoro abaturage baryamye, abagore, abana, abasaza, abakecuru, nibwo leta ya Kongo yohereje drone zitera ibisasu mu mazu, zisenya amazu, zikomeretsa abaturage. Birashoboka ko hari n'abapfuye nubwo tutaramenya ingaruka z'ibyabaye kubera ikibazo c'amarezo kiri hariya muri Minembwe. Murabizi mwese abantu bakurikirana inkuru zacu, umunyamurenge wese ahari arabizi ko Minembwe bakatiwe ico bita internet, bakatiwe rezo kugira ngo amakuru yabo atabasha kumenyekana, kugira ngo leta ya Kinshasa ibashe kwica neza badafite ababatakira. Murabizi ko hari ibinyamakuru byari kubivuga amakuru y'ukuri ari hariya Minembwe, akerekana buri kimwe cyose, ariko noneho leta yakoze iyo strategie yo kugira ngo isibanganye ibimenyetso, bice bucece nta muntu ubasha kuvuga. Ariko hari n'inzira nanone Imana y'umurenge ntiyemeye ko amakuru y'abanyamurenge azasibangatanira hariya. Hari n'inzira bari kubacamo kugira ngo amakuru bayatugezeho. Drone rero zaje saa kenda z'ijoro, ntabwo ari imwe, ntabwo ari zibiri, ntabwo ari zitatu. Drone zirarasa. Ubushize bakoresha 12 ariko uyu munsi ni ukuvuga ngo bakoresheje drone 7 ziri hejuru y'abaturage, hejuru y'abasivili, hejuru y'inzirakarengane. Imwe igatera ikompora, indi igatera irindi, kompora ku rindi. Murumva namwe icyabereye aho hantu. Uyu munsi abantu biriwe badatekanye, abantu biriwe mu kiborogo, abantu biriwe ibitekerezo byabo byiriwe bijagaraye, ndetse hariho bamwe mu banyamurenge, mu bakecuru cyangwa se abamama bakuze bagize pressure, babashe kujanwa mu bitaro kubera ikibazo cy'umurenge, ikibazo cy'abanyamurenge. Saho gusa byarekeye, drone zarashe kugeza mu gitondo, kugeza ku manywa.
ariko nanone imitwe yitwaje intwaro irimo ba mayimayi bariya bitwa ba Zalendo, harimo aba FDLR, harimo ingabo z'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo nazo zaje gutera hariya kuri point zero, abandi batera muri Mukoko berekeza za Gakenke nanone, kuko iriya nzira yo muri Mukoko uva kwa Murima urazamuka muri Mukoko ukarenga ukazaza guseruka hariya za Gakenke. Ni ukuvuga ngo ibyo bitero nabyo byazamutse biturutse ku butaka hasi, bazana imbunda ziteye ubwoba, bazana za 12, bazana imbunda z'amashini gani, ndetse bazana na ziriya mbunda zindi nkuru zitera amakompora za Kateusha. Kateusha ni imbunda irasa ku birometero byinshi cyane, hanyuma igatera amakompora gusa. Amakompora ni ukuvuga ngo drone yazitera amakompora iturutse mu kirere. Aba nabo bari bajenze Kateusha hariya muri Rango rya Mukoko hejuru, bakohereza mu mihana. Mbese ni ukuvuga ngo bari baje kurimbura umuturage wose wo Minembwe. Biratangaje mu by'ukuri bakunze mudukurikira kuvuga ngo leta iturutse mu kirere iratera ibikompora ititaye ku baturage abo ari bo bose, igasubira kandi igajenga ziriya mbunda za kirimbuzi zo kumara abantu bagatera mu baturage. Ni ibintu byatangaje, ni ibintu bitigeze bibaho mu mateka. Ese umwanzi uri mu babyeyi, umwanzi uri mu bana b'impinja bari kubicwa rubozo, umwanzi uri mu bakecuru, uwo ni uwuhe? Wakwibaza icyo kibazo. Iyo ntambara rero yahabaye, drone zirasa hejuru, zivuye hejuru abandi barasa hasi. Hari hazamutse ababembe bo kwa Murima, ababembe b'ibaraka, ababembe b'ifizi, bose batagira uko bangana. Ni ukuvuga ngo uyu munsi bari bagiye bazi ko bari burare mu Madegu, aho ni mu Minembwe hagati muri kapitale. Ariko Imana y'Umurenge na twirwaneho yakubise inda hasi, irabarasa kuri point zero, irabatsinsura neza, irabitsa hasi mu kibira. Aduyi ahaje kubera intambara nyinshi, intambara rikomeye, hari haje aduyi mwinshi, ni inzira yo muri Mukoko, iyi nzira uzamukana kwa Murima. Habaye imirwano itarigeze ibaho, niho bari bajenze n'iyo mbunde. Ni ukuvuga ngo ahantu baje kujenga iyo mbunde, murumva ko bari kosi ikomeye, mbese hari haje force ziteye ubwoba kugira ngo baje kuhajenga iyo mbunde, nuko bari bizeye umutekano. Hari haje ababembe batagira uko bangana, bararwana, twirwanaho iragwana kugezaho yaje kubarasa, irabarasa. Igitero cyari gikomeye, iza gutsinsura hariya kubera ko bari barashe imbunda nkuru. Yagerageje uburyo bwose kugira ngo babashe kugengura, ibona nta yindi nzira, isa n'isubiye inyuma ngo ibereke ko ihunze. Nibwo ababembe murabazi baza bakoresha amashara n'ibindi, bakaza birasaze ngo badapfa, bahita birukanka babona ko twirwanese naho ihunze. Icyo gihe nico twirwaneho yaje kubashwanyaguza, irabarasa kugeza igihe baje kujegura n'ijya mbunde yari bangamiye abaturage bari hariya muri Minembwe hagati muri centre. Ni ukuvuga ngo hapfuye ababembe batagira uko bangana, hafatiwe imbunde zitagira uko zingana, kuko bahise bazishyira ku rutugu, bafunga safe, bariruka baravuga ati Minembwe irafashwe, birarangiye. Naho abasore bamwe birutse, abandi basigara bateze ambushe, baje kubarasa, barabacucuma. Murumva induru iza kuvuga hariya muri uriya mushasha uyu munsi. Ni ukuvuga ngo intambara yabaye uyu munsi, habayeho twirwaneho n'Imana y'Umurenge gusa. Abiriwe basenga, mu by'ukuri mukomeze musenge, turabizi ko amasengesho yanyu azagira icamaze. Amasengesho y'Abanyamurenge, amasengesho y'inzirakarengane hari icyo azakora. Nayo mpamvu uyu munsi batabashe kwinjira muri Minembwe. Ariko yaje kuba ku bwinshi bwabo bari bazanye n'imbaraga zabo bari bafite, uyu munsi bari kurara muri Minembwe. Nuko bahuye n'ingabo zavuze ko umugambi ari umwe, umwanzuro ari umwe, ni ugutsinda urugamba byanga byakunda. Amasengesho yanyu rero yaje kubafasha, abateza umurindi. Abasore biyigwanaho bakubita umwanzi, barakubita, Imana ibaheza, ibagabiza uriya mwanzi waruje kurimbura, baramufata. Abenshi abapfuye bashobora kuba bangana n'abasubiyeyo. Ubwo rero ni ukuvuga ngo bagwanye kugeza uyu munota nimugoroba, ariko bari babatsinzuye hariya, barabamanura hariya mu kibira cya Mukoko. Intambara yabaye uyu munsi yari intambara iteye ubwoba, yari intambara bari baje bazi ko uyu munsi nta munyamurenge uri busigare. Aho baraza Kateusha itera ikompora aho rituye, ni ukuvuga ngo bari ko bashaka ngo barimbure umuntu, barimbure umuhana, barimbure igihumeka cyose. Nimba ikompora rihuye n'ikanisa, abarimo bose bashiremo. Nimba ikompora rihuye
n'ikibuga c'inka birakuraho amazu, ibikorwa remezo byose, imihanda ishire ntihagire agahumeka hariya, ariko twirwaneho yagerageje Imana y'Umurenge ibasha kubana nabo. Ibitero byari byaje byugarije hariya byose byabashije gusubizwa inyuma, ariko inkuru ishimishije ni uko babashe gutsinda umwanzi kandi bafata n'ibikoresho byinshi biteye ubwoba bizabafasha mu rugamba rw'ejo, cyane ko urugamba rwacu rwabaye rwa buri munsi. Amahanga ararebera, ibihugu bindi birarebera. Biratangaje kuvuga ngo Burundi na leta ya Kongo birafatikanyije kugira ngo byice guhera ku mwana wonka kugeza ku musaza. Ibyo nibyo bitero byiriwe hariya. Ubu nyine abaturage benshi bakomeretse bajanywe mu bitaro, ntituramenya ko abapfuye uko bimeze, ntituramenya neza uko byagenze ibitero byose. Urumva abateye amakomparo yo mu kirere nayo hasi, byanga byakunda abaturage benshi bapfuye, ariko hari abakomeretse benshi bagiye hariya. Hari n'abashobora gupfa ntibamenyekane ko bapfuye kubera biriya bikomporo birahamba, birasenya imisozi bikayimara. Nimba bateye inzu yose ni uguhita ishirana n'abayirimo. Ni ukuvuga ngo n'Imana y'Umurenge yabaye natwirwaneho. Rero bakunzi bacu mudukurikiye, mukomeze musengere akarere ka Minembwe, mukomeze musengere abaturage ba Minembwe. Umuntu ushoboye guhumiriza, umuntu ushoboye gutaka no gutakamba, dusaba Imana ibashe kurengera abantu baturage. Nimba bageze bajenga ziriya mbunde z'amakompora, isasu ryarananiranye, bakageza bakoresha drone na kateusha na za 12, ni ukuvuga ngo bashaka kurimbura kariya gace izina Munyamurenge rigende ryibagirana. Uko niko hiriwe hariya muri Minembwe, ariko ku Ndondo muco hagati hose hiriwe neza. Imisozi ya Kirungwa irimo ingabo zatwirwaneho, Rugezi na Mahoro, ndetse n'ahandi hose za Gahwera, za Mikenke na Mahoro. Intambara yiriwe hariya, za Mukoko, za Pwenzero, ndetse n'ibi bisasu byirwa biterwa hariya, ariko twirwaneho yaje kurasa kugezaho biriya bisasu byaje gusubira. Ntibamenye impamvu yasubije amadrone, ibisasu byo hejuru mu kirere bisa nkaho bihagaze, basigara banganira hasi ku butaka. Baje gutsensura umwanzi, ariko umwanzi araye hariya hafi y'amarembo ku buryo n'ejo yotera, usibye ko yawumiye cyane, sinzi ko azoshobora gutera. Ariko urumva kubera ko ari leta zibiri byanga byakunda, umugambi wabo uracari wa wundi, kwica kwabo, amaraso yabo aracashushe cyane, bacakeneye kwica n'abantu bahamagariwe kumwe amaraso ndetse no kwica Umunyamurenge wese bikarangira. Ariko Imana y'Umurenge irahari, Imana yatwirwaneho irahari. Reka ngusabe gukora subscribe kugira ngo amakuru yacu ntagucike. Ejo mu gitondo tuzongera tubaheze uko babyutse, ndetse tubabwire n'ingaruka z'ibi bisasu byo hasi ndetse n'ibyo mu kirere uko bizoba byagenze. Nimukomeze musengere Murenge, nimukomeze musengere twirwaneho, nimukomeze mutake aho muri mwese, muhumirize, mupfukame, Imana itange ihumure, kandi ariyo igwana urugamba, niyo nyirayo, niyo nyirago, kuko iyo hataje kuba ubw'Imana Abanyamurenge uyu munsi baba bashize. Wowe kora subscribe, natwe uturekere icyo kugezaho amakuru. Murakoze. Imana y'Umurenge ikomeze ibarinde, Imana y'Umurenge ikomeze itange ihumure, Imana y'Umurenge ikomeze yumve gusenga kwanyu. Minembwe, milima ya damu na machozi, watoto wanalia, wamama wamepoteza ndoto, nyumba zetu zimechomwa, mashamba yamekauka. Tunataka amani, tunakataa maumivu. Bana ya Minembwe bazali kolela, mabote bebani biloko elongwe, bango bakufi mpona mboka, kasi mokili ekomi bolingi te. Ndeko na ngai ozali koyoka, biso tozali bato lokola bino, kasi tozali kozwa pasi na miso ya bato oyo ezali mabe, ezali motema pasi. Amani ko wapi? Haki ko wapi? Kilio chetu kinaisha hewani, watu wetu wanakimbia usiku, wanavuka mito bila chakula, dunia imenyamaza, kilio cha Wanyamulenge hakisikiki. Minembwe, montagne de cris et d'ombre, où l'esmeresse
enterrent leurs enfants dans le silence.